Emwe akari kuma ntere cia mara ni bethirite nende bakitheta ni untubo wache witi na mbere ntereu akari baba riwone bakuriara ino onto bara baere kura batumbite kubaingire mantu kathumba yara babekire kaita ka campaign uwete kuthuga ko barabara na wa system ndimo ya mathina yara yethirite ebakunila metho ni barombete atongere boba reo MCA abunge ne kinyanga bana muthomi njoke kubarika na kaita na ka Martin Mwambi na utumenya thiankuluki akari ba matura mwanya kirigicigo mbunge kia mara bariuga bo ibatiganirwe kiuthi na mbere kuma bakuthurana gotote mbije mbetagwa wa Njomba lakini netolete thina ndaino kwigwa nkiari yao ndimoitena mwanki ne ndimojiega na bomba kolinga bukegwe kelela ndekankuria atire twarurire kareke na bakuota batororera mbi njira kiarire bo nonto tiyo leukura jieto totomonenkera kaire kuringana na akari baba bariuga thina nyingi cia kwao ciumania na mabarabara kuthima cibitari kana nkinya kwira into biao thokoni butwikite ontu bubumo kiugo gutwika barabara ciao itigukurukika ndikuria tere mwashimyaga kuota twakurirwe turoga twinjira thaino njira njwa ni mtu biene wengwa na mbesa jiae turekuria tere mwashimiwa daino mtu ona mulito tonto daino ndi mulito nyana ntiomba gwitia na njira ya kadangani niyo gento kira kinduritie ni gutwika ati atongoria baba twadurire twaumaga nyomba 6 exactly mbere ya mone ningirore tuoya tuthiete kudura atongoria bari kwi baba niyo kanda makire muno mweru wa kenda ndari murito ndathiete kuria Magutuni district hospital level 5 tebu niyo ndakamatirwe na mugongo tene ndi mwajie nengoturwa ni mugongo ende mbekiretwa gituro barabara obora bakira Putin bridge etarorondekwa katukuria atiri twariwa ni mweri wa nana akinya roje kuraura tutiona kunira mtu no arira akaruta nguo na iratu bara twarigirite tukona njira ya gwika atia ya kurija twe bakamatera bikibiki ba kiongera ya kairi bariuga ronto rwege stima matura makwao maturagia mwindu baingi bao bagitura kumenamenia kiugo gutiethiritwe kuri na stima na batikomba kwibikira ni twadurire MCA na twadura ngavana na MP na senate wetu after tukurikana kudurana kwina makosa mamwe mbonete manene muno nontu iratariri roje na ugwetu ni atutegire ni atwirire ni atwikira roje kareke ni kandra aturiagira na roje ro no tituriagira umania na mama baugite ibwega kuririkanwa na atongoria bao barabaumbire kuthura kagita kathiru bagikaja kubaromba kura ria kairi kwa gukura jieto kido bakijiendaga next time ni batuletele stima tuone welo na ndarasa ya ilili tutikwenda please anabeto tudiko balota na yakadingido Keripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia mara bitagwa Martin Mwambi.